Therefore, I'm with me, Marlon Show, and I me Ekasa. Many about many of them, would say me how beer a woe so, I would be numb one of my would dear chinchia also. We are opera war, and I said 5 blood anyhow, and I said there be a stroke anyhow, and I bear my wire and passo, and I there be Nipa open visa, one anti I won't have visa, and I will be open crater. Why are we young crater? And I said the Italian now. But what is your family number? Ewo habaya every year juma. Ajuma bia me ya ma obi e ho habaya ebe yi na de aka ho aya bia ma ama bibia atutu ya ma. Ama hawa eda oso no afino so. Na oso anya ofa odi. Nti baby a wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame a oso ebeda no osiri. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu, a Juma Paye, until Mamma, 2 mikrata, and find ya Juma, and Bua, we are Sifa, and I be Piata. I'll be a down so many, but body say, oh, friend, how to be joined. Me not feel me more kwaba and but too much GH so na and then so ya sign ya me aya dom adepa assign achi bium enunti yeda no asem. Na odo eyade bia se eba na ebo obi apoma enkra atenka eyade bia wontimi enkra no wontimi encontrol no enhye no na wonkyere no ba bia wose okọ enti ene eye nurse bi ene doctor abomodin ate ahweodom ewo eye Tanzania bia ye friend no Tabora eho ena chese ayaresa bia omo ho no mo na adwuma omo je wo hwa yalefo odo ebu afa woso na watomu a emu odene wase live at first sight obi etimi hia ne do ewe yi ase sanso na obi kwa Sunday ma no akohia ne de obi abomodin epura eda hospital na okoje ayarehwe no eno na doctor bi anase nurse etimi etihwi ni do na we de eye nurse and doctor na omobu dokesi a chese odo eda omontem ano edempa eno nti enam so ama omuntimi enhye wo ho ene say baby a wo benya bia ewo eya hospital ho no na wo se wo di si ani no wo fefa wo ho fefefefi wo ho ano se patient eda bed so na bra wo hwe patient kra na doctor etimi kisi na kanchiman ewo patient no animu na obia ehwe na eno na no de wo ba moden ekohye eya facility no building back a ewo ho wo kohye dan no mu na eya close to eya patient ward na wo hye ho no wo hwe wo ho na abra enweye ne koso no metwere odie no ekoso no ene doctor no oje ho na esi je ho baby wo me eya me de na chese enye ho no ebi efre no screaming ebi friend no morning ni ade no chese akosro pa amanunti patient eda ho wontimi enya sokra enna na omohonam ye wo ya wonte ya nanu no mu pie ye efri eye word ho no ni ebisa se na da na ekoso obi amoda ho ni oxygen sini so ni ye de drip sini so ni wa fa duro so na e wo so da kakra no so pese na fa no na eye screaming na hodo aye koso ye disturb no mu pie ye ni ebisa no se eye doctor ni nurse chese wo de ade a woni mu ya ne se wono wo ho beda no ma fefefe o ma ho anu wo yanim nanso ade a ye friend ferry anase ni wuo ebi ni wo ma fa kra wa ma ye nya so na etie ne mo mesin kwa hwe ne ekoso na eno na eye nurse fo ne doctors ahodo a wo ba mama ne no so kwa na chese yampa wo de ahihye so ne emu otene ene uduru ho no na se won so no se ho ben wo a ene na wo ne me ya sole ginagina so esense ne wo yipo no e wo ho na no wo hwe em wo wie ni wo be wie ni nyina no wo ho sepe wo wie ye ene ne ye frame meeting ene se ne mu so mo ene e be mu so a odo de ye ntimi nhamo asa mama nnomo ho mo betimi atwempana e de etie mo waware fo kra mo betimi atena adwuma mu ha na emom se mu control mo ho na mo bede da rough e wa adwuma mu ha na mo wie nso amasan so abetie mu mo je mo samba na nkrofo obre eno no de anya ha eno nti ya suspend mo nkotena fie till further notice ye nhwehwemu na enu achi na mudi fata se mo beba na maba enti sanso na sefie na mo betena na ye yi madidi a na ye yi madi enu nti sisi na chesa ukode aye ayaresabia no eye nurse ene doctor na wodi odo woni wo ho da sex kese pa yakoso ewo a room close to patient ward no
ya suspend you. Na no na better abonten e na nipa bebre ka say eh ya de awo ye papa. Doctors bi no mo je nurses for ni bi mo so ho ya one day especially as we call night duty dia ene na jai obe friend mama nurse hu ne da o ma na nya hwe nurses room a wosesa wo ho obe kwa ni yo hwemu wo be hwa ha odwe ho a wontia se obi sasa na mo ye den wo ho ni nyina ye sa nneema ekoso bi enu ti nka ban ya nka dwuma mu a ye date de nko ntwa so na no na bi nso kasa na ye se ne sen odo de wuntimi nhye no nkyere ba bia wonko onipa a ope no ko ne nchen ne one ne click in no meeting no ayase magnet no eche wa na ache wo ya hwehwa enye wie na emom ahohwe so na wasa wo ho se akoba ne se mo hwa yarefo na mo wadofo na mo ntimi control mo ho na se mo be yasa de tietia patients fa ho de so de a ene anu no ye nya kwanya sa e wo se wo hwa ni wo ye ni ye na emom wo ma on kwan no wo na eti yesre nurses and doctors ene ma bi wo ho no wo se mo control mo ho we na emergency aba na ye fra doctor say omra mehwe patient a na ne ehwemu ne mu odin pa na be man so de so nyo aba na se ne hu kwhyem na ne hu ma ye pa so betu ye ka chense ne ma me ewubo ade se wetu na owie ye nso a ontu da ade se wawie no wie a wa bisa se wo se de na wo ka se ma anti ni yie o efise sex ade bi a eya na ahom ka enije ekoyie ma wo de anane wo da so ana wo nsole nti no wo sere obi ani ni huni wo betimi afampana abra wo ye nurse anasa wo ye doctor mo betimi adeti na emom se mo di patient nkwa beto asane mu patient yare da wo da wasa wo monitor no na wo hwe no obi wo ho no mu a oxygen esi ne so bibia betimi esi na drip asa awasa wo hwe na wo sesa bawuna ni moja no na esi atwe akọ bag no mu bag saa nneema ni nyina eyade bia e wose nurses ne doctors o mani ko ho na wonya isanya o de o matin kan ba bia na afefefe oba no rough monko na matodom monko na mama manfo hu se koyie mamo odo de ode na mudi yi amanfo ahie enti se muni modo di de e ne se mopo wadwuma na mokofia na mabomode ande ahyehye so modi mudo wo ho na pa se patient that word na nurse betna ne ho ana se doctor be kwa kwhwe no na ukobo kiss akobo sex ansa na wabade enu no entwa kwa mu kura enti wodi wei eye futu amankrofo wo betimi e date wo na emom hwe ho so yi enya abra patient wo ho na mokwafa mo ho abra adwuma e wo ho na wasa wo ye no na mu dwumani eno na kwaba na sade a na emwa wadwentre efa nsem hu fafa ya comment section ase ne be kan e dia ma afei so like here video ne share ya all the social media platform no so o subscribe ya no subscribe ya the video bi atoma na unsa etimi akambi we share me afra me Empress Anna me nyina kitchen ba kope na meje so. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Biani Bia, Biani Pabediti. Waoshe namna. Wele ye madie bibi na bia biwo. Aha na Steven Apia bedidi a eko viral no. I would order dwane you are bringing it right there at your doorstep. Enti ye dwane pe fie. Mum na mo be dwane pa. Na ha na dwane papa wo. Ye wo East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station.